A Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave Lazarevu subotu ili vrbicu, pripremajući se u posljednjoj sedmici posta za Vaskrs. Lazareva subota slavi se u znak sjećanja na dan kada je Isus Hristos vaskrsao Lazara iz groba i zato crkva taj praznik smatra kao najveće čudo koje je Hristos učinio. Vrbica je uvijek subotom, dan uoči praznika Cvijeti, koji kod pravoslavnih vjernika pada nedjelju dana pred Vaskrs. Običaj je da se nose grančice vrbe i time simbolično predstavlja svečani Hristov ulazak u Jerusalim. Lazareva subota je krsna slava njegove svetosti patrijarha srpskog Pavla. Mitropolit Davrobosanski Nikolaj osveštao je obnovljeni hram svetog proroka Ilije u Ilijašu kod Sarajeva. Iako su prije rata bili većinsko stanovništvo, Srba u Ilijašu danas je malo. Dejtonskim sporazumom Ilijaš je pripao federaciji, a njegovi Srbi krenuli su u egzodus. Uoči Vidovdana 96. Bošnjaci su provalili u hram Svetog Ilije, djelimično ga zapalili i uništili njegovu unutrašnjost, uključujući i ikonostas. Do obnove, koja još nije u potpunosti završena, dolazi zahvaljujući prije svega prilozima vjernika. Njegovo obnavljanje, ono će značiti mnogo, ne samo za naše vernike ovdje, nego i za ovo mjesto ovdje i za sve koji žive ovdje. A od prijeratnih oko 12.000 Srba, danas ih je u Ilijašu tek 160 domaćinstava. Svaki dan, svaki mjesec poneko ode, neko možda povremeno dođe i tako. Ali povratka nema nekog ozbiljnijeg. Niko nas ne gleda, niko ništa nas ne pita. Mi ovi stari smo se vratili, nema nas puno. Da srpske mladosti u Ilijašu nema, govore i porazni podaci crkve. Prošle godine je bilo 2 krštenja i nijedno vjenčanje. Od mještana saznajemo da je zaposlen svega jedan srpski povratnik, da se živi uglavnom od penzija, da se djeca srpske nacionalnosti u školama mogu prebrojati na prste jedne ruke. Nažalost, priča o Ilijašu samo je jedna u nizu sličnih priča o Srbima sa područja Sarajevskog kantona.